Igrajte. Ajde, tebe. Mogu biti tokeni, jel? Pure Big Sour. 2-0 izgubio frajeru. Izgubio. Fakat nas izgradnje. Ovo je dobro. Podsjetim je bio Triska, vode. Zove Dante. Zora je ljubičastnog pedera, jel? Nikad ne smiju pokupiti ovak. Mogli ste i tako pogledati i vidjeti da je to Rex i ne napad sna. Ne vjerujem da se izgubio. Normal samo. Ne frka. Kad se preko sam popička. Može frekati. Što manje naglasiti. Fizika je. Može frekati. Četvrto. Da. Special summon. Može efekt. Searcha 2. Znači za onoliko koliko u kolumu imaš karata. Sad sam otkriva kad je dva puta Trickster. On igrao predno ispada, ja sam igrao Trickster. Ja sam igrao prvi stvorim Licorice, Set Strike i Scapegoat, on napravi search od Pendulum Summona, kako se zove, Pendulum Summona, ovog malena Quick Fixa i Masterplana, ja bacim od Drolla, search od igre, Summona Double Click sa Strikanga, digne Dark Uruma iz groblja, napadne me Licorice, ja G minus 200, Endphase okrenem Scapegoat, te stvorim Firewall, učeva to. Game 2, on igra, on samo na Dark Uruma, ja bacim Drolla, napravi je šta? Napravi je Tornada i onako skala Tornado i još jedan Magician. Ja sam došao, Interrupted Kaiju Slumber, spustio sam mu, onako, ja sam inače zakirao njemu ga masila, još sam stavio Kendinu, dvije Licorice u ruci sam tag auta za to i setao sam reinkarnaciju da mu zbrnam zadnji pa sam stavio. Pogledam hand, dva Drolla, dva Terraforminga i Interrupted Kaiju Slumber i top deko sam, ja mislim, Kendinu, pa sam sve. Special. Jednom potezu Quick Effect banišam, jednog Mekneta s polja i tražim drugog iz deka. Inovacije neka misli sve za to što treba u World cijela engine. Ja sam dao da sam onak. Mislim, kuš taj World engine na puno mjesta može govoriti. Zašto sam sebe. Skoro pa ne treba ništa toga, osim kraši na monster razim. Banišaš oznaš iz deka, baš? Da. Okej, baniš.
za svoj kost. Igraš imovaciju, jednu groblju, radiš jajca, da se Special? Efekt? Pomakne se. No dobro. Special? Ne. Location? Nešto iz moga? Imaš light, nemaš light. Onda ništa. 50. Pridi, Patrik! Benšiš moj njega. Benš. Pardon. To što je pogledao. Aha. Sad čekaj. Može i location efekt. Čekaj. A? Samo. Može se. To je Skarm, jel? Da. Ok. Može sad i location efekt. Samo daj. Ja sam divlja djeta. Jesi prijavio, Marija? Red Moon efekt. Benisham Neknajta i popam jednog monstera. Šuš. Pop Beatrice. Ne, moraš gora ono. Kaj to sam negiraš ovako. I Banish. Ja, Može Battle Phase? To je to. ne dam ti ruku, ono. Frajer Barbar, Benš. Mak, zašto se pusti napad? Sam underclock. Če šta je bilo s Barbarom? Frajeru, Barbar mi Benšan,